Mai khơi quay na tàu quỳ khăn liu mình linh mai YouTube channel biệt chân rì nệ lao mai chân riu tari. Asai November tarik ru na padai kum sing nay na treat na padai. The Gaanphiu Mail, the Manglong local newspaper, king in sap the call. In fall November tarik ru na kathum. Manipur dung civil society organization nunrui in Tao state kapadba may let lu hai katum melung khao zao gut lau khang demand suna jang sanay ultimatum tikan the CSO nun tay rui kanyu tong demand tay tan suna tan palau magit hai national political parties da machuang in thak pani the kumna political leaders nun ru khao tan may movement at kai pani the tuna sakane CSO nun tong representatives nun rui asai Manipur governor da ariuna memorandum tikan the mi khao tai demand churuk ka sau kane mi tong demand churuk hai ti lau mai ka khan lung khao tan pa lau magit hai political leaders koita machuang in thak pani the tuna sakane memorandum khotai national parties nun rui Manipur khawba mai nun ta thau sulau makna ba mai ti hai pian magi tuna sakane CSO nun tai rui kanyu tong demand tai chulau magi thai MLA koita resign sukhang campaign tatkai pani the tuna sakane CSO on demand khotai governor khani central government rui kuki my militants lam khawto bui tan sin thau bam chu tumai sa in than lau khang national highway kanai khawkari tat kalu maita su katuak dat ma khang zawsil lau khang Jiribam district khaw nim tat kan mainun ta kabiu ka chai magna impat laudat khang ching phai khaw lau tan ba mainun ta su katuak ma khang no entry zone lau khang security forces kwai lung cham na tan su khang ka saw kane Governor khang memorandum tikan mai CSO ru na kathum tai International Peace and Social Advancement People's Action for National Democratic Movement Kanglai Pak Lamjing Apunba Maira Paibi Loop All Club Organization Association and Maira Paibi Loop Kanglai Pak Students Association Indigenous Peoples Association of Kanglai Pak Chanura Lamchinglel Kangzai Pak Kanglai Ima Loop Laumi Yaifa Loop Kanglai Pak Educational and Rural Development Organization Malem Ima Kanba Loop Struggling Women's Association Khani Apunba Kaital Sinai B Loop Haye Mi tuang form nun rui khwang ru na kanai shutdown ni November tarik ru na kanai nung rui ka hau na November tarik ru na kathum ting zin ngan tat kai kan chonge November tarik ru na kathum Manipur khawlat lu ka hau dat na ba mai lung khau Center Rui Central Armed Police Forces Companies sui thau guang hap lau kan the mi tai security personnel chingnai guang habdat maye security personnel thau guang inbu mai order dai Ministry of Home Affairs re Tuesday nung singbang tipat kan chongi lumnu mai cham thelai na security personnel nun tai airlift suna phungwang kani tuna sakane security personnel company street thau guang hab kan me khautai CRPF companies ru na pungwe tuna sakane mi tai Monday nung num mai nun rui CRPF ta attack sukan metang ru ye kumna mi tong attack khautai num mai kan ru thai kan chongi CRPF ta attack sukan mete District Borobekra Police Station Khani Jakuradur Khau Nai me CRPF kem dang khau patkan chonge Tamanglong November tarik ru na kathum Kuki mai nu mai khonge tuna lumsi mai rui all kai phundai dang Jeribam le kai phundai kak Tawsem subdivision Tamanglong district khau tu sang mai put phung mai truck kanai tatamai kap na attack sukan metang mai intai lokan meta nu nimak mai indaw na rong mai naga students organization Manipur rui Kuki mai nun khang ka ge nai me pochai phung ka lu mai khoita boycott su thei tuna press statement ti pat kan chonge mi ta khau nungba area village authority association rui truck kanai da Kuki mai nu mai khonge tuna lumsi mai rui attack sukan meta condemn suwe tuna statement ti pat moi kane inbuna NAVAA rui ching khani injang khau ka khoi mak mai nun tai attack sumai pochai khani sian asut mai khani gari asut mai goi tani condemn suwe tuna sakane kumna government khani law enforcing agency rui ching khani injang khau alat metan tat mai nun ru khau kazi nai metan sin thau lo khang sang hoi kane NAVAA tong press release khotai RNSOM rui tribes or community akat khang essential commodity supply sumaita boycott suthi tuna sa indaw kan meta jat le jat ka khau lat lu ti patni mai lat bam de tuna sana mi tuang lat bam te machuang lagi tuna ti thai kane inbu na naga apex body UNC rui me tarik ru na churu kum sing nei na chui na kathum khau kuki mai tai lat lu khau neutral suna bam khang lading la lokan me tai ngak bam pni tuna sakane intaw hai incham na nun roi final exam tat kai bam mi gan khau community akhata boycott sumai NAVAA tuang area khau sulai
lagi kalam chu mi hai ri in sam na nun chong study khau su kabiu nu mai chong na ye tuna sa kane kumai sangri NAVAA khani mi chong area khau ba mai general public ri communal issue ti pa nu mai tan khau ma chuang lagi kumna alang khori ahu national highway tamru na chanai lung khau chu sak na ba mai ta su ka tuak nu mai tan hai tan pat khang nu lau ma ge thau ku mai khani phuam ri tuan na tan pa chong na ye thai lo thilai na tat mai action la puni tuna NAVAA chong statement te ri ti thai kane Tamenglong November tarik ru na kathum National Highway tamrut na Chennai Tau Sem Subdivision Tamenglong District Lungkhau Kuki mai nu mai phuam khongi tuna lumsi mai ban sin mai nun rui November tarik ru na kathum Wednesday lautuan zai megan khwang churuk khau puat phung mai truck kanai ta mai intai laukan chonge truck sai Silchar Assam via Jeribam District Headquarters khari none khani Tamenglong District biak pat kan chonge truck ti hai ban sin mai nun rui ta mai kapna etek sukan chonge tuna sakane mi tai National Highway tamrut na Chennai langnon le all kai phundai ka khawe trucks ko tai nap sam te lau alu phungpat kan chongi kumna mi gari kanai tai mai intai lau kan chongi tiki gari khodung pat mai nun kabiu mai chong cham thu nai kan mage tuna sakane mi ta khau police chong cham thelai na kaniu rui ka khoi nai minun ta phu ka hawbam the tuna sakane Infal November tarik ru na kathum Manipur Dong Congress Legislator Party Rui Governor Laxman Prasad Acharya khau memorandum tina Jeribam khau allow ganthum ka chauna gan charuk ta nimtat kan meta impat laudat khang tan sin thawo tuna demand sukan the Congress leader nun tai rui bu ru na ta chat in bu latlu nai guang mai haini chu sak mai phungguang laudat khang sang hoi kane memorandum khota inchia mai allow ganthum khani mai pui ganthum ta nimtat kan mai khwang rik dai na ta chat hian the tiki kaniu bam thai magna bami tuna sakane Manipur Dong latlu khau hai intu mai gandai khani allow nun ta su kabiu ma khangak lau mai tan sin thau in bu lau khangi sang hoi kane memorandum khau Manipur Dong latlu khau state khani central government ri kazi nai mai tan sin thau lau magna ba mai ji haini pian mak mai indau kane Inbu na Manipur Dong latlu khau hai Prime Minister Office khani Union Home Ministry ri lungning gutlau magna ba mi tunani lung hap mai indau kane mi da khau Chief Minister N. Biren Singh ri sai mai administration ri state ko law and order zau se lo ngam makna ba mai hai ri mansai panti azu tat kan the tuna sakane New York November tarik ru na kathum US President Donald Trump roi entrepreneurs Elon Musk le Vivek Ramaswamy da Department of Government Efficiency da zausin khangada lokan the kumna South Dakota Governor Kristi Noem da Katong Department of Homeland Security Secretary khangada lokane Homeland Security Re-Immigration Agencies da zausin bam chunge Tamenglong ting nai luan matui bu tarik ru na padai kum sing nai na chi na padai Lau chuan kalan ting zin nai na ye zing bang ting puk in thane matui bu tarik ru na pungu kum sing nai na chi na padai Lau chuan muak na ye kalan ting zin nai na ye zing bang ting puk in thane Ai goi na khang kadai suna Tamenglong town kholung abam gai mai khani Tamenglong gang zang kholung bam gai ma goi na khang nei la me cham phung wangi mi Q2 town dental clinic to mi hai new town kholan pa law na bam the ke new services azu hai ice cream khalaup ni new hu su mai kasiam chui ni mai minor oral surgery tooth whitening retainer and clear aligner tooth filling scaling dental x-ray hu su mai ram ge thai hu tong problems nai na new bam khau azu nai na bam gai me ko goi na khan tai town dental clinic hai new khang one stop solutions na gwang law na bam thi ko ma ka bam hai reaching khu luang Tamenglong bazar khodai nai na bami personal sna alam law ni mai ra me thai appointment la law ni me goi ri 8974971488 Khadni 7085716474 khau alam law nu we hai ru khau aniu khangai diak na mi rina mi pu to November bulung khau gong zau me ko goi na khang 20% off khau taw hai zaw law na ba me mi pu ton cham chu law mai khadi ka ge nai minun ko goi na khau mi pu ton cham hai din ka dai la da pdiu khangni king law na bam gai me ko goi na khani request lam tong the Mai ka goi na king in sui na king law me khanta gui khallu maling ma YouTube channel biak tun rei nai la mai thon yu dere asai khang tu cham hai khaw ringa law the in tuan khong ru ma khai kai me gan rui king in sam da la kho thon gu the